Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho uburumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu muyingamo wo ku munsi wa kabiri w'indwi ni kwigenekerezo rya 8 mukakaro umwaka wa 2025 aho tugiye kurebera hamwe ibiriko biraba ndetse n'ibijyanye n'imyiteguro ikomeye y'urugamba rukaze mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Congo. Ni muze turebera hamwe ibijyanye na appui arrière et surveillance biriko birakorwa, turebera hamwe kandi coordination interarmée iriko iragenda yibonekeza ngaha mu bice bitandukanye. Turabwira ko ahitwa Ruvunge ibintu biriko biritegurwa mu buryo budasanzwe. FDN byamaze kwa deploying ingabo nyinshi ndetse mu bice bya Rugombo ku butaka bw'u Burundi naho umutekano wakajijwe mu buryo ntangere. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko ari gukorwa centre de commandement conjointe mu bice bitandukanye byegereye Uvira nk'uko raporo y'urugamba tugezeho iri kwirabigaragaza. Hari kandi gukorwa ikizwi renseignement des positions stratégiques gukomeza ibirindiro by'ingenzi. Turaza kuyirebera hamwe ibijyanye na compagnie spéciale de infanterie imaze kugera ngaha mu bice bya Uvira. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na dispositif de défense circulaire ikomeje kugenda izenguruka ibice bitandukanye mu bizwi nka tactique de défense en terrain biriko biragenda bikorwa. Turarebera hamwe kandi calibre 12.7 mm ziri kwifashishwa mu bice bitandukanye mu rwego rwo kwitegura. Hazanwe kandi lance roquette multiple ndetse na mortier 2 mm mu bice bitandukanye. Turaza kureba kandi by'abasasanguzi baravuga kuri ibingibi mu buryo buramvuye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na système de communication Kebute iri kwirongerwa mu bice bitandukanye byegereye Uvira. Turaza kurebera hamwe zone de front principale, turebe ibiri kubera Sake, Karuba, Mushaki n'ahandi hatandukanye kuri poste de commandement avance. Ndetse turareba kandi bijyanye na bataillon de Cho agatsiko k'abarwanyi bakomeje kugenda bagaragara mu bice bitandukanye bigaragaza ko bari kwitegura imirwano. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiriko birategurwa mu rwego rwo kugira ngo bakore opération offensive coordonnée mu bice bitandukanye vyigaruriwe n'iza Sarambwe. Turaza kandi gutera amaso ku bijyanye na compagnie Brende iri kwirategurwa, turebe uko reconnaissance iri gukorwa, turebe drone de surveillance, turebe kandi na propagande militaire ziriko zirategurwa bigizwemo uruhare n'iza Sarambwe. Turaza kandi kumanuka tujye Ruvunge turebe mu buryo bwimbitse uko urugamba ruriko ruritegurwa ndetse no hakurya mu Rugombo tubabwira ibiriko biraba. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera mu bice bitandukanye kuva Irubut ihitwa Ipunia ahitwa Miyako muri Parike Nationale werekeza ngaha Irusizi. Turaza kandi kubabwira n'ibindi bikomeye biriko biragenda byitegurwa mu miyingamo ndetse nuko bihagaze. Gusabe rero usubane natwe mu buryo buramvuye, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye cyo ndasabone uraba wiyongereye mu muryango mukuru watazongera gucikwa na rimwe n'amakuru n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Twibanda cyane ku nkuru zikomakomeye zirebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka twinjire mu nkuru yacu mu buryo ubutosoye kandi buramvuye. Amakuru atugeraho nuko ibintu bikomeje kuburushije mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, akomeje kugenda hagaragara ibimenyetso by'intambara biri kugaragaza uburyo ibintu biri kwitegura. Bityo rero biragaragaza ko urugamba rukomeye rushobora kongera kwaduka hagati za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo. Amakuru ava mu bice bitandukanye birimo Sake, Rucuru, Nyamirima ndetse no mu misozi ya Masisi no mu nzira zerekeza mu bice bitandukanye bya Sud Kivu aragaragaza ko impande zombi zirimo kwimura
abasirikare gukusanya ibirwanisho, gukora reconnaissance ndetse no kongera ingufu mu bijyanye n'ubutasi hakoreshejwe drone. Ibiro bikaba bisigura uburyo cy'intambara irimo iritegurwa. Reka duhere ku ruhande rwa FARDC, aho umurongo w'ibyemezo bikomeye byamaze gufatwa. Hari gukorwa deploiement de troops, kohereza ingabo mu duce tw'intambara. FARDC yatangiye kongera ingabo mu bice bitandukanye zegereye Masisi, ndetse bamwe bari guturuka mu bice bya Maniema, Kisangani, Chopo, ndetse abandi bari mu myitozi Kamina. Abakaba bashyizwe ku murongo w'imbere. Ubuyobozi bukuru bwa FARDC bukaba rero bwategetse ko kompanyi Blende, kompanyi ifite imodoka z'intambara zifite ibyuma bikomeye, zigomba kwegera neza Iminova mu rwego rwo kugira ngo bazabashe kwigarurira ibi bice. Ni mu gihe kandi hari bataillon de artillerie lourde, bataillon y'intwaro ziremereye yashyizwe mu misozi yegereye neza territoire ya Masisi. Hari kandi section de reconnaissance, ishami rishinzwe ubutasi ryoherejwe mu bice bitandukanye bya Rucuru. Hari kandi biri gukorwa bizwi nka logistique et ratraverement, gutegura ibikoresho ndetse n'ibiribwa. Amakuru adushyikira ngaha aravuga ko mu rwego rwo gukomeza indwano FARDC irimo kwifashisha ingabo zaje mu bikorwa bitandukanye mu gutwara ibikoresho hakoreshejwe imodoka, ndetse biranavuga ko hashobora kuza kwifashishwa indege mu bice bya Warikare, aho bivuga ko indege iri buze gukoreshwa ni Cargo 130 ndetse n'amakamyo tactique, imodoka z'intambara zitwara ibikoresho. Ibi byemezo biragaragaza ko bagamije kuba bakora ibijyanye n'urugamba by'igihe kirekire. Hari kandi appui allié et surveillance, FARDC iri kongera ubushobozi bwo gukoresha drone z'igisirikare zikoreshwa mu kuburira ibitero no gukusanya amakuru y'ahari umwanzi, ibizwi nka surveillance à longue distance. Izi drone zirimo Falcon Evo CH4 zishobora kongera kugaragara mu kirere cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo cyangwa se Kivu y'Amajyaruguru, kuko bigaragara ko kuri ubu ngubu ari ibintu byamaze gutegurwa. Hari inama zikomeye zihuriza hamwe intwazangabo ku ruhande rw'u Burundi ndetse na FARDC kugira ngo bagabanye ibyuho mu kwinjirirwa n'umwanzi. Raporo zemeza ko ari centre de commandement conjointe iri kwirategura Uvira, igomba guhuza ibikorwa byose bya gisirikare bikorwa n'u Burundi ndetse na FARDC mu rwego rwo kugira ngo bigize inyuma izasarambwe. Mu yandi makuru dufite haravuga ko izasarambwe nazo zikomeje kugenda zikora ibijyanye no kwitegura. Amakuru atugeraho biravuga ko ari renseignement des positions stratégiques, aho izasarambwe zongera umubare w'abasirikare bari mu bice bitandukanye. Bamwe bavanwe i Bunagana, Runyoni, Kabindi, Kibumba na Tongo, begerezwa neza intara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe aravuga ko abasirikare bizasarambwe mu bari mu mahugurwa mu misozi ya Virunga, bakaba rero barahawe inshingano mu buryo bwa kompanyi de infiltration, agatsiko k'inararibonye gashobora kwinjira mu mutima w'umwanzi mu buryo bwa bucece. Hari kandi gukorwa ibizwi nka dispositive de défense cerclée, bikaba bivuga ko rero abashinzwe ubwirinzi bikomeje kugenda bigaragara ko hari ubwirinzi bukikije bose, bakaba rero bahawe imyanya ikomeye izwi nka tactique de défense entourée, ubwirinzi bwubatswe nk'intego mu rwego rwo kuba bakora ibizwi nk'igishushanyo cy'inyenyeri kugira ngo birinde ibitero biva impande zose. Abarwanyi bafite missile anti-shell n'imbunda za calibre 12.7 mm zifashishwa mu kurinda ibi birindiro. Hari kandi intwaro zikomeje kugenda zigaragara ko izasarambwe ziri kongezwa mu bice by'intara Kivu y'Amajyepfo. Mu baturage baduhaye amakuru batubwiye ko babonye izasarambwe zifite morote 92 mm, zero zikaba zishobora gusenya ibirindiro by'uwo muhanganye. Hari kandi kanoni sans recours, ubwoko bw'imbunda zidakeneye gusubira inyuma. Hari kandi lance roquette multiple, aho rero bakomeje kugenda bazongera mu bice bitandukanye. Izasarambwe zirimo gukoresha système de communication cryptée, n'itumanaho rihishe ridashobora kumvwa n'uwo muhanganye, riri gukoreshwa mu gutanga amabwiriza hagati
intwazangabo z'urugamba ro bari kwifashisha ikoranabuhanga rikomeye mu zo bagiye gukora bizwi nka itandurani mu rwego rwo kugira ngo babashe kudistabinga uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nk'uko amakuru adusamira ngabisigura. Biravuga ko rero hari zone de front principale ahantu hitezwe imirwano y'ingenzi aho bivugwa ko hari ibitero bishobora kuzakorwa hifashishije drone bigabwe na FARDC mu bice bya Sake, Karuba na Mushaki. Uyu rero ni umurongo w'ibikorwa byinshi byo kohereza ibikoresho bishobora rero kuba byakorwa hifashishijwe drone, naho rero bivugwa ko bafite poste de commandement avance mu bice bya Rucuru, hashobora rero kuzajya haguruka drone ikajya kurasa muri ibi bice. Amakuru atugera avuga ko Bunaga na Rucuru izasarambwe zifite ibirindiro bikomeye ndetse hakaba hari na batayo de Ankoshi, agatsiko k'abarwanyi b'intarumikwa. Biravuga ko rero ahangaha hariho FARDC yapanze ko nayo ishobora kuhagaba ibitero yifashishije drone, maze bikaba byishobora guhitana abarongoye uru ruhande. Hari amakuru ariko aradushyikira avuga ko Masisi mwiso Kicanga hakomeje kugaragara ibikorwa by'imyitozo ndetse n'iperereza byo ku rwego rwo hejuru. Ibiro bikaba bikorwa nabo ku ruhande rw'izasarambwe. Nyuma nubwo rero ibiganiro by'amahoro bikomeje gusaba impande zombi guhagarika imirwano, nta numwe urerekana ubushake bwo gushyira hasi intwaro. Izasarambwe zavuze ko zirwana kugeza igihe uburenganzira bw'abanyagihugu burinzwe, naho FARDC yemeza ko ifite ubutaka bwose bw'igihugu. Propagande militaire, impande zombi zirimo gutangaza amashusho y'abasirikare bari mu myitozo cyangwa bakurikirana ibirindiro bigamije gutera ubwo impande zombi. Hari kandi bizwi nka mobilisation des jeunes, harimo gutegurwa urubyiruko kugira ngo rwinjizwe mu ngabo cyane cyane mu duce twa Ibeni, Butembo ndetse na Minova, aho buri ruhande rukomeje kugenda rushishikariza bamwe mu bo basanzwe bafiteho ububasha kuba bakinjira mu gisirikare. Hari kandi intwaro ziremereye zikomeje kugenda zigezwa mu bice bitandukanye. Amakuru adushyikira ngara avuga ko amakamyo atwara intwaro ziremereye ari kugenda yinjira mu bice bitandukanye bya Goma, bitewe n'uko rero kuri ubu hari kugenda hongerwa ibikoresho mu bijyanye n'imicungire y'umutekano mu buryo ntangere. Andi makuru ariko aratugeraho ngaha aravuga ko FARDC iri gusaba inkunga mu rwego rw'ibikoresho, ndetse bikanavuga ko kuri ubu rero hari uruganda bari kugirana amasezerano rw'Iburayi kugira ngo babafashe kubona ibikoresho. Harateganywa inama nyinshi mu byumweru biri imbere mu bijyanye no kongera operation offensive coordonnée, ibitero biriko birategurwa na FARDC. Ibimenyetso byose by'imyiteguro, imvugo zikoreshwa, intwaro zikiri kwinjizwa ku rugamba ndetse n'itumanaho rihambaye riri hagati y'ingabo n'abayobozi bose birerekana ko Kivu zombi zishobora kuba ziri mu gihe gito kiza cyane, aho bishobora kwinjira mu ntambara ikomeye. Birakenewe kandi biragaragara ko amahanga azakomeza gukurikirana iyi myiteguro, kuko intambara ikomeye hagati ya FARDC ndetse na izasarambwe ishobora gufata indi ntera bidatinze. Reka tujye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gice cya Sud Kivu, tubabwire ko guhera mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Mukakaro 2025 hagaragaye ibikorwa byihuse byo kongera umutekano mu duce twa Ruvunge, agace gaherereye hafi y'umupaka uhuza ubuseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi, ndetse mu karere ka Rugombo mu ntara ya Cibitoki mu Burundi. Ibi bicero byari bisanzwe bifatwa nk'inzira zikoreshwa n'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane Red Tabara, Force Nationale de Libération n'abandi baturage b'inyeshyamba binjira baturutse muri Miyako National Park ndetse no muri Sud Kivu. Ibimenyetso biragaragaza ko u Burundi ku bufatanye na FARDC n'andi makoperative y'igisirikare muri aka gace bafashe ingamba zikomeye zo kugarura umutekano urambye binyuze mu bikorwa bya gisirikare bifatika ndetse no kugenzura bikomeye ibi bice. Ruvunge na gace gahanamye gaherereye hafi y'imbibi z'intara ya Kivu y'Amajyepfo na Cibitoki mu Burundi, kari ku muhanda wa gisirikare uva Irubito Ipunia Mayako National Park werekeza Rusizi. Izi ni inzira zifashishwa n'imitwe yitwaje intwaro nka Red Tabara mu gihe cyose bifuza kwinjira mu Burundi cyangwa mu bindi bice. Amakuru atugeraho rero hafashwe ingamba nshya ibizwi nka patrouille renforcée. Ingabo za FARDC zakoze ibikorwa bikomeye byo gusaka no gutera inkambi z'inyeshyamba muri Ruvunge, by'umwihariko mu duce twitwa Rubuta n'ayitwa Waini Rukura. Hari kandi poste d'observation fixe hashyizwe ibirindiro bya burundu ku misozi ihanamye, ibizafasha gukurikirana neza ibijyanye n'imicungire y'umutekano. Hari kandi collaboration transformée aho FARDC na FDNB bakoze
bakoze inama z'amabanga mu rwego rwo gushyiraho uburyo buhamye bwo kugenzura imigenderanire. Biravugwa ko rero kuri ubu ngubu ibisanzwe bikorwa biriko biragenda byitegurwa mu buryo butandukanye nuko mbere byagendaga. Rugombo ni agace gaherereye hafi y'umupaka wa Gatumba kari ku murongo w'umutekano. FDNB ikaba rero yamaze gushyiraho ibikorwa bidasanzwe bigamije kuba byasubiza inyuma cyangwa se byavumbura uwo ari wese waba ufite umugambi mubi ku bijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Hari kandi operasiyo bivugwa ko FDNB yatangije urugamba rwo gufata ndetse no kuba basenya inzira zose zishobora gukoreshwa n'umwanzi iwinjira muri aka gace. Hari kandi contre des identités asymétriques, abaturage bose binjira muri ibi bice bari gusakwa hakamenyekana ibibazanye. Hakaba rero havugwa ko kuri ubu hari abantu bamaze gutabwa muri yombi mu gihe bagiye gukurikiranwa mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe mu gitondo cyo ku munsi w'ejo hari ku igenekerezo rya 7 Rumukakaro 2025 ibihumbi by'abasirikare ba FARDC Army de la République démocratique du Congo binjiye mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo bitwaje intwaro ziremereye ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ubutabazi. Uyu rero n'umwe mu myanzuro munini Perezida Tshisekedi yafashe nyuma yo gutangaza ko agomba kwambura ihuriro ry'izasarambwa ibice zose zigaruriye. Intumwa zikomeje kugenda ziduha amakuru ziri Uvira ziragaragaza ko kuri ubu ngubu Uvira hakomeje kugenda hagaragara umubare munini w'abasirikare bagomba kuba bakora ibikorwa bitandukanye byo kwisubiza ibice byose igisirikare cya leta cyambuwe. Amakuru tugera aravuga ko kongera umubare w'abasirikare muri Uvira FARDC yohereje abasirikare benshi cyane ndetse bashobora kuzagera ku 60,000 bagomba gukora operasiyo. Biravuga ko rero aba bagerageza gukwirakwira mu bice bitandukanye birimo Shanje, Ruvungi, Remera na Runingo aho bashyira ibirindiro bikomeye. Ibirindiro bikomeye birimo bishyirwa kuri base militaire principale iherereye ku kibuga cy'indege cya Kavimvira, poste avance ibiri ku misozi ya Remera aho abarwanyi ba AFC bakekwaho kuba bari hafi ya Minembwe. Hari kandi commandement mobile et artillerie bakaba rero ari abafite intwaro ziremereye mu bice by'ahitwa Mutarure. Hari kandi ibikoresho by'intambara byageze Uvira. Hari imodoka za gisirikare zo mu bwoko bwa Blindé Regard zigendanye n'intwaro za calibre 12.7 mm missile anti-cheri zishobora kurasa imodoka z'intambara ndetse n'umwanzi. Hari kandi gukusanywa drone de reconnaissance et frappe, drone zitanga amashusho yahari umwanzi ndetse zikaba zishobora kuba zanarasa. Biravuga ko kandi ku itariki 10 aribwo bazatangira ibikorwa bikomeye, rero bagomba gutangira ibikorwa byo kwisubiza ibice bitandukanye. Ni mu gihe rero ibikomeje kugenda biba ndetse binibonekeza ngaha bifitanye isano n'amakuru makuru aherutse kuba yatangazwa aho ku igenekerezo rya 10 Ruheshi 2025 Perezida Tshisekedi yatangaje ko leta ye igomba kwisubiza ubutaka bwose bagafashwe n'izasarambwe. Yavuze ko ibiganiro by'amahoro ari inkingi ifashwe n'abantu badashaka amahoro, ahamya ko intambara ari yo nzira isigaye ukurikije uko yabivuze. Ubuyobozi bwo ku rwego rw'umutekano bwatangaje ko izasarambwe bakomeje kugaragara ndetse babona abasirikare ba leta bagura ibirindiro. Ibiro bikaba bifatwa nk'ubushotoranyi kandi ko ubusabe bwa leta yo muri Katari bwo gukomeza ibiganiro bwanze kumvikanwaho. Umwe mu bayobozi ba FARDC Uvira yagize ati ibi ni ibitero byo kurwanya intambara, si intambara gusa. Uvira igiye kuba igicumbi cya reconnaissance y'uburengerazuba bwa Kivu y'Amajyaruguru. Umuyobozi bwa AFC biciye kuri Corneille Nange yatangaje agira ati leta ya Kinshasa isemo intambara AFC zarwana kugeza ku ndunduro. Yongera ko yagira ati tugenzura ibice birenga kilometero kare 34,000 kandi hatuyeho abaturage barenga miliyoni 11. Ubutumwa bwatanzwe na Benjamin Bonimpa, umunyamabanga mukuru w'izasarambwe, yagize ati ikintu kimwe kigaragara, Kinshasa ishaka intambara kandi izayishoza, mureke turebe arike izirwanaho icyaba cyose. Tubabwire ko
izasarambwe ziri kongera gukwirakwiza kompanyi mobile mu bice bitandukanye cyane cyane muri Masisi, Rucu, Rusake ndetse no mu bice vya Minembwe. Haravugwa rero kwinjiza kw'abarwanyi bashya bafite ubumenyi buhanitse mu kurasa misile guided n'ibikoresho by'itumanaho rizwi nka systeme crypté tactique bishobora kugenda byongera umunyu mu ntambara iri kwiraba. Nkuko rero amakuru adushyikira ngaha abisigura, biragaragara ko imyiteguro ikomeje kandi umwuka utari mwiza mu bice bitandukanye, ari gutegurwa ibizwi nka operation conjangeuse ishobora guhuza bikomeye igisirikare cy'Urundi na FARDC mu guhashyiza sarambwe mu bice bitandukanye. Umutekano wakajijwe i Goma, Bukavu, Uvira, Shanje. Abaturage benshi batangiye kugira ubwoba bitewe n'ibyo bariko barabona. Ibi byose rero nibikomeje kugenda mu gihe benshi bari biteze ko ibiganiro ari byo bishobora kurangiza ikibazo burundu, amahoro, umutekano bikongera bikibonekeza muri ibi bice. Ariko kuri ngo kwizera ibingibi byamaze guterwa umugongo kuko buri ruhande ruryamiye amajanja. Ni nuko dusoje amakuru yacu. Usyonde sabone wiyongere mu bajye makubana natwe, ngatwibanda cyane ku makuru akomakomeye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.